بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جاء بكتاب كالشمس وضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها من سار في ضوئه ما سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عن ضوئه ما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون به يوم القيامة ذخرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله على العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban ke penukbal salam tujuh ka am kemun mepong tinai kalasahan. Delu tukbal tibedahu pagsarang syukurin sa Allah subhanahu wa ta'ala ti ani kita bisa megkeswa ini si pigkedewan tebi pagpangadji tebin inin murah-murahan bangpain pinagbarakat si kita bitingko tebin inin antag-antag ne keniaan pamayaman bin kuay tulay duk amban-amban ni lahat pahap tebi niatten bidangan parangan pege sababan nin bisan pesa ingge haji sin iye ne hinang dembuak manusiain adakala ga'lai dialim pangatayan na ikhlasin kalu iene amal ibadat hininang nemiyaan bisan pesa ingat jenin tehinang biasa tehinang pangajaban iye tek kale selaw dembuli mepong tinai kalasahan sube indanan tebi delu iene pinesulea bebut narka jahannamin tek kale selaw kiamat si telungan manusia isa nen yene me matay syahid karwenen yene me manusia magbabas sa Quran ketelunen yene me manusia basag manamal magnafakah sumaguwa yene pag-atubangan dembuali atawakan pagjiharan nin duk hajjatawan tuwe iye bahani limikian yene pagbasahan Quran dembuali duk hajjatawan tuwe iye ta umassa atau akan magbabasa sin Quran. Lemikian iye pagnafakahan dembua manusia li
supaya ia hajja tabantu we iye miaan sayu we iye miaan dayahan. So sinabab amban iene kelemmi sin niat demiaan ga siya magperembus-bus tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisan sa ili hajja hinang den tehinang pangajaban siye tehinang yene pangalabuan siye megdialim apinarka jahannam me pung tinaiklasahan. So nan sinin subay indanan tebi ibadatin ban pesaing gihadjenen adakala seddi maksudnen adakala seddi niatten tantunin duman man tehinang pahala sumagua tehinang bala tuju iyan manusia menginang ihinangkan nisisita kailangan subay luusi kita bi ikhlasin amban aku ne memisa-misali langkum sampai kaam kemon mapakale-kalehin may pong tinaikalasahan. May umat Islam polean sin manusiain puas amban kamatay ne baliduero. Isa nin surga pangisihan sin mesiye manusia yene bar ibadat tura tak bulak dunya inin kamarwenen narka ganta pengisihan yene me manusia kafir atau akan magjahulaka tuu dia tak bulak dunya inin. Pen bisyarahin ad-daru daru na'imin idha amilta bima yurudil ilah wa in khalafta fannaru huma mahallani malil mar'i ghairuhuma fakhtar li nafsika ayyad dari takhtaru. Pemuliaan manusia in puas amban kamatine ad-daru daru na'imin yene penne petennaan nen daru na'im petennaan hap petennaan dem ni'mat mananin surga sin Allah Ta'ala. Idha amilta bima yurudil ilah bangkenyaan nen meg-ibadat keu tura tak bulak dunya inin bangkenyaan nen iene kekehinang nun tura tak bulak dunya inin mekekeg Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in khalafta fannaru sa bangkeu pesapehak bangkeu petibas bangkeu patungkilang amban iene daraakan sin Allah Ta'ala tinggalan nu pangandaakanin iye hininang nun panglanganin fannaru polean manusiain tek kasywarasiin api narka jahannam. Huma mahallani malil mar'i ghairuhuma due tempat mian mahallan due lugar ga nenia pegpene anu manusiain seddi amban due kayu mian. Fakhtar li nafsika ayyad dari takhtaru peneanun ni andang tura tak bulak dunya barannun bang antag iene betadnu puas amban kemetenu malil ibadi siwal firdausi manzilatan wa in hafaw hafwatan farrabbu ghaffaru sa bangkenyaan nen ipun Allah Ta'ala sebennal tura tak bulak dunya inen ga hep niya angut ne ga niya helat-helat ne malaingkan iene firdaus iene surga Allah subhanahu wa ta'ala wa in hafaw hafwatan bang upama dembua ia waktu magduse atau akan makahinang pardusehan na magtaubat saruun duun petujju Allah Ta'ala magdairay farrabbu ghaffaru pegge Allah Ta'ala hin sangat hep mangangampun me pong tinaikarasahan. Menjari bakas te explain tebi atau akan bakas te salasay te ta salasay ku si kaam si tamanan kinetauhan kun pasalan iene kahalan apinarka jahannam me pong tinaikarasahan. Pasalan iene apinarka jahannam bakas tabangkagku dukmiaan te explain ko tenged pakarajaan inin bulan puasa miaan. Sobang niya kambaya maliktapik iyan na pasalan na pinarka jahannam yu rulu si page sin auladal Islam ila ibinangkag atawakan inexplain ko pasalan a pinarka jahannam may pong tinaikalasan. Ko ito inin mabaya ko ng-explainan kitebi
atawakan ngakahan kita bime pong tinai kalasahan. Iene pasalan surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi daran ne tesubahat tewi surga sin Allah subhanahu wa ta'ala hin. Miaan ketawahan tewi surga Allah ta'ala hin. Pemulian yene meksiye aabar ibadat tuu diata bulak dunia ini. Me umat Islam iene surga pinag-aka-aka wa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan iene pemulansang ni tuju kita bikemon. Makalandu manamal lingkatnin. Duk makalandu manamal hapnin. Ban pe ine taantan nuturya tak bulak dunya inen. Ban pe ine taantan nutura tak bulak dunya inen. Lune ke pemulawan, lune ke kakayaan, lune ke alata, atawakan ine ne taantan nu amban me kekeg. Tantunen gewisan umabot kwe hunnam iyan si kahapan surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan pen Allah subhanahu wa ta'ala hin sa hadis ne kudsi, fa inne a'dadtu li'ibadi as-salihin fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. A'dadtu li'ibadi as-salihin. Niya pe inne andangku atawakan tagamaku atawakan sugataku pusine li'ibadiyas salihin yene penne sime ipunku sime manusia tura tak bulak dunya inen sulut mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ine miaan tinagama wa Allah subhanahu wa ta'ala inen sime ame sulut sime abar ibadat inen sime mag-aagama inen fiha di alam surga alay penne ma la aynun ra'at niya lai dalam surga ni'mat kahapan gak pebakas te kita we mata wala udhunun sami'at lemikian niya ruisab lay dalam surga miaan gak pebakas takale we teine yene kalanawan sukat pinakale dukhap manamal pinakale gak pebakas takale we teine te turya tak bulak dunya inen fiha mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar duk niya lay ni'mat atawakan kahapan gak pebakas umasik dalam angan-angan sin manusia iene kahapan dalam surga miaan mepong tinai kalasahan. Hangkan nepen Allah subhanahu wa ta'ala hin wa basyiril ladhina amanu وعاملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون دك بكيغن بين أو محمد وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بكيغن بين ينمئسيه أأمك ببرت شايهن mag-imanin wa amilus salihat duk iene meghinang mahapin iene mag-amal ibadatin iene manusia ngehinang pangandaakan duk iene manusia ninggalan sin panglangan wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Tantunen niya pe inne penugata wa Allah subhanahu wa ta'ala niya penugata we Allah subhanahu wa ta'ala lay delem iyene surga bianna lahum jannah niya sisiye surga tajri min tahtihal anhar amban tindakan surga lay magselluy-selluy iyene sapain atau akan magselluy-selluy iyene subain iyene suba magbayuan suba amban gula suba amban tuba suba amban bohe, suba amban gatas.
sampai inelike mun kesuba-subaanin me pong tinai kalasahan. Tajri min tahtihal anhar. Peselui amban tindakan iene surga demiaan kesuba-subaanin. Buneri najikian cewek Allah subhanahu wa ta'ala dukke mun nabayan buak kayu. Fin Allah ta'alain. Fiha fakihatun. Wa nakhlun wa rumman. Wa nakhlu wa rumman. Fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Niya penne dalam surga le keman bayan buak kayu. Iene buak kayu hap, buak kayu makahap, buak kayu lanab manamal kinakan. Fiha fakihatun. Duk niya le penne dalam surga iene hulma. Wa rumman lemikian duk niya rui sabre dalam surga iene buak kayu sin rumman. Nafin Allah Ta'ala kullama ruziqu Bain Allah subhanahu wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha an-nar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu kaba syari najikian atawakan sinerban sin buak kayu misyara sih natia penne ko kantang yene bakas pengerejiki kemi kitebi melei diata bulak dunyahin hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha sampai ke urungan iene miaan me manusia le amban me ke buak kayu magsali duk yene me buak kayu kinabayaan de me turata bulak dunyahin duk niya pesedi iene miaan amban me parkala miaan me pong tinai kalasahan hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Duk niya pa inne lay dalam surga lay. Si me manusia yene makasek surga lay azwajum mutahharah. Kaandahan de sakian mutahharah. Makalanduk manamal sutsinin. Walahum fiha azwajum mutahharah. Wahum fiha khalidun. Kenian yene me manusia inen si me kaandahan dali sa kapalan sa lama-lama lay dalam surga miaan me pong tinai kalasan atau akan kenian me manusia inen yene me keurungan atau akan me umisi dalam surga inen gene se gumua lai dalam nikmat ni hajja sa kapalan iene miaan tesuleire miaan ga ne mia kamateire forever nelay dalam sambatan iene me termakan aku ituhin. So may umat Islam inin amban me iene kahapan surga tesubahat wa Allah subhanahu wa ta'ala amban iene ayat duk amban miaan Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bang payaman tebi amban me kahapan surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iene me suglay tebi lai, me kakayaan tebi. Iene me an me kapanyapan tebi ine ne. Me pong tinai kalasahan, sinipat wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aasurgain pen rasulin aniyatuhumudh dhahab wal fiddah wa amsyatuhumudh dhahab. ووقود مجامرهم الألوة قال أبو يمان يعني العود رواية Imam Bukhari duk Imam Muslim iene pe inne kakayaan aasurgain ania yene me pamanganan me palanggana me ke kasirola atau akan me yene pegbelahan atau akan me pamanganan atau akan penginuman atau akan me kuha iyan bimakna aniyahin me pong tinai kalasahan. Na pen Rasul sallallahu alaihi wasallam aniyatuhumudh dhahab wal fiddah. Iyan pe inne kakayaan kapanyapan manusia in dalam surga amban bulawan wal fiddah duk amban silver me. Gugupak sin Islam. Amban gold duk amban silver. Wa amsyatuhum adh-dhahab sampai suglay yene panuglay sin bukok le amban bulawan duk iene pe inne pemeket de miaan anu nelay
majamiruhum yene pegtukunde bang niya ganta tukunande sumwawa pen me kaulamaanin duman ne ebbut pagtukun malaihin pegega niya ebbut dem surga dem narka do kaniaan nen na yene kayu sin pagtukun delay al-ulwa yene miaan kayu niya iyo kayu tamanan te wasakwan sini inan depende al-ud iga te seb kubang ine paalin kayu miaan para dakilu kayu miaan tu tak bulak dunya kue itu 60,000 pesos niya te siggew di ilew yene meg ismagler kayu inen miaan harga nen beli 32 milyon teddo amban siyehin so pagsakay binista bang piye de kilo yene kayu teddo remian pegi kayu inosal pegbengi-bengi para dakilu 60,000 pesos al-ud bende so di alam surga may pong tinai kalasahan iyene pegtukun sin me manusia inlay di alam surga miyaan iyene al-ud iyene kayu miyaan uwos bang keketan iyene kayulay atawakan iyene pagtukun delay duman megbewan eggas atawakan duman megbewan ine ruk ine sumagua bengi ko kantang tonek me pong tinai kalasahan me pesemugin pagsakay iyene keketan iyene kayu pagtukun demyaan dembua amban me kalanaban di alam surga me pong tinai mulia napinain ina guna me suglein lay di alam surga way se me niya suglay re bulai gene se pinepok gene se me miaan mange gene se me sungi atau akan gene se me ngelura so nansi inin pen me kaulamaan kamalun ni'mah dukte sulay we manusiain iyene kejukupan sin ni'matin kejukupan iyene miaan ay iyene agar wood awen ti atu agar wood to so miaan amban me di alam surga me pong tinai kalasahan so way pinain suway penuglay dukte sulay we me manusia di alam surgain iyene kesempurnaan sin kalanaban kesempurnaan sin kalanaban di alam surgain yene ga bakas taantan we ne tura ta bulak dunya me megsuglay duk suglay wulawan pinengurung we Allah subhanahu wa ta'ala tekka iyene di alam surga si me manusia miyaan lemikian me aasurgain duk bataan de yene kita bitura tak bulak dunya miskin-miskin da apeke we makabataan kita bi da apeke we niya meid tebi atau akan we niya daak-daak tebi me niya ape me pong tinai kalasahan kita bi dinaak-daakin kita bi iyene miyaan hininang pinagpain-pain hinang asukawewin ine kabayaan boss den bi so sa pelinganan ten bi bang kabayaan nen miyaan ge kita bi mekepegpene suwe rumiyaan pineneten bi so me pong tinai kalasahan bang manusiain umisi megdelem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala bula ine dialim nelay pinin pinagpain-pain megbuhay hari megbuhay prince iyene dembua manusiain inen pen Allah subhanahu wa ta'ala yatufu alaihim wildanum mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in pen Allah subhanahu wa ta'ala pe wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura pen Allah ta'ala pe wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun yene di alam surga miya an bangla ina manusia in perheng-deheng si me kamare amban bulawan si kakabunan de miyaan makalando manamal lingkat nin gay si suse nenge atawakan subay kuat bang niya kabayaan de si me basa me megtemplahan dinin sumaguwa pen Allah ta'alahin
yatufu alaihim wildanum mukhalladun, niya bataan de delem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, may makanak makasinnasin na manamalan, iyan magserve tudyo siyehin. Biakwabin, duk may basure, wa abarika, duk may iyan kasili-silian de, sinervan siye, wa may makanak miyaan delem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, ine-ine kabayaan de, amban inuman, ine-ine kabayaan de amban kalanaban, me makanak miyaan iene menerban siyehin, me makanak miyaan iene menugen-nugen siyehin, me pong tinaimulya. Pen Allahu ta'alahin, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Duk niya pen nilay meglibutan dilem surga, lay me bataan a surga, wildan, me makanak diki-diki, me kesin-nasin na manamalan. Pen Allahu ta'alahin, kaannahum lu'lu'um maknun, ko siyang kahantang mutsa inenna. Niya me mutsa inenna, me mutsa kinabat sa ili, me dilem tahik, atawakan kumala, me kesin-nasin na pinayaman, ko me permiaan, ko me diamond, may kasin na pinayaman wete. So sinipat we Allahu Ta'ala, iyan miyaan, me makanak, menugen-nugen, me manusia dilem surga miyaan. Ko kahantang iyan diamond, duk me pear. Ko kahantang iyan me mutsa, duk kumala. Me kasin na pinayaman wete meglibutan, me pong tinai kalasahan. Pen Allah Subhanahu wa Ta'alahin, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Duk megserve pe in sisiye me makanak me kesinna-sinna. Yen megserve sisiye in delem surga. إِذَا رَأَيْتَهُمْ bang tekite we me asurga li atawakan bang tekite we no. Hasibtahum pangannalan nun me diamond meglenganan, atawakan me mutsa meglenganan. Mansura kakanat-kanatan pen me mufassirin. Dalil nan si inin mansura, gay siye jumu nugen kau, gay siye jumu nerban kau, gay siye jumu iyan miyaan petek kasi kau, bang niya kalagihan no amban inuman atawakan ine-ine ne me pong tinai kalasahan. Siye megservin gaybisan abutan daak no. Gaybisan abutan me orderan no. Siye ne me petua tudyo kauhin, ganta iyan ne nord sin kahapan duk iyan ne kalanaban kinabayaan no miyaan. Allahu Akbar. May umat Islam, dakew susi. Dakew susi. Bisan kita tura tak bulak dunya inin bataan. Bisan kita tura tak bulak dunya inin kita inasu-asuhin. Bisan kita tura tak bulak dunya inin kita pinagbayaanin. Pahapon pag-ibadat nun. Pahapon iyan ni miyaan pag-agamano tudyo Allah subhanahu wa ta'alahin. Wallahil azim. Sapahan ko si Allah ta'ala. Tekkali dilem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hayat atawakan life prince kita, life king kita. Ga niya kesusihan te penno kita we bataan bubataan me kesinna-sinna pe isab me pong tinai. Tura ta bulak dunya inin bang ke me tagabataan. Bang petek ka bang ke kweswertehan upama me bataan tuas pe, me bataan ge petaraak daak, me bataan nungka pe, me bataan miaan ngatu isab dinaak sumagua pagtaabot silan pinopot-popotan ke we de. So ge kompleto. Iyan kalanaban bisan kyo tege bataan tura tak bulak dunya ini pagi bang petek ka sa ini sa bang delem surga me pong tinai kalasahan me bataan no inin me makanak diki-diki me kasin-nasin na manamalan tantu nenteen miaan iyan menorban kauhin iyan manambal sin iyan miaan anunun kinabayaan nun delem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam. Dielem surga. Ga niya takelete bi inaruk ini. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin. Ga niya takelete bi me bisyaralaat. Tura tak bulak dunya inen ga niya ellew palabe wege kite bi mekekele sukna. Wege kite bi mekekele sumpa. Wege kite bi mekekele amagsasa. Danero pite pegua walaupun me dialem Facebook ini nadja agen-agen kahaba elle upalaway peglesanu niya peliab amman me newsfeed no
magsasa, magtungga, magkinya-kinya, magtumbi. Sume parkalain inin gihap pinayampayam. Bang petek kabisan do kita gay me puta, once niya palabay sa ili amban me Facebook te. Masin kita ko estel usa ate ten bangwe ni hadja me inin pinain gay perihing. Naming kinsa bang upamanen kita binisarahanin. So ga niya safe to rata bulak dunya inin. Da peke we me si tempat sedini. Walaupun si me tempat pegpengejian upama sa inin live. Peglesano niya me pelonsat komen nuk na gavidda atau akan me numpan gavidda. Atau akan me mopot gavidda. Atau akan me miaan nguji. Atau akan me astel gani ketawahan nubang ini ke astelan. Gani ketawahan nubang ini ke astelan nen cikao. So inin tura tak bulak dunya inin. Penno manamal we laug lama. Penno we bisara laat. Penno we bisara kemon na yene gay kinabayaan we nume pong tinai. Sa delem surga. Once ne umisi manusia in delem surga. Ga ne niya takelere me pong tinai. Ga ne niya takelere. Amban me bisara laug lama inen. Kalanaban ni hadjat takelerin. Amban iene bisara hab. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Dalam surat tu Al-Waqi'ah. Laibin ne dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala gayne makakale manusiain bisara laug lama lagwan. Wala ta'thima duk gayne makakale manusiain yene bisara sukna. Sa ini takalene lay dalam surgain illa qilan salaman salama iye sa takalene lay data dalam surga miaan yene bisara makasanyang pakalene bisara makasanyang sin pangatayan ni me pong tinaay kalasan kahaba iye makakali bisara dalam surga miaan makakali miaan magtatamba iye ne kalanawan sin telesarin me pong tinaay pen Allah subhanahu wa ta'alahin dalam Quran ne mahamulliya la tasma'u fiha laghiya gene makakali dalam surga in yene me bisara laat yene me bisara sukna atau akan yene me bisara ine nege kinabayan ne te turata bulak dunya inen sumagua pen Allah ta'alahin tahiyyatuhum fiha salam yene tekele surgain amban me bisara le dalam surga le kasanyangan ni hajjah atau akan bisarhab ni hajjah pen Allahin tahiyyatuhum fiha salam yene pegsegina me surgain le dalam surga salam yene kasanyangan me pong tinai kalasan yene assalamualaikum ubos sedih pe amban yene me miaan parkala miaan pen Allah subhanahu wa ta'ala wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Pen Allah ta'ala wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum. Pen Allah subhanahu wa ta'ala salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Awe. Siyale di alam surga pegsakay ne umisi manusia in dalam surga nalain na tek ka malaikatin negina me manusia meg dalam surga miyaan kemo sinegina ne siya pen Allah subhanahu wa ta'ala wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum me malaikatin bang ne dalam surga dem surgain kegua-guaan ne malaikatin kaasek-asekan ne amban iye ne kemon bayuan lawang petujuh yene me manusia dalam surga mian ini bisararin salamun alaikum kue itu kasanyangan ni si kaam pen Allah subhanahu wa ta'alahin wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama duk leipe inni dalam surga mian sinegina si megtui we malaikatin mian si umasik tahiyatan duk yene peg congrats wa salaman duk yene salam me pong tinai kalasahan iyan ko salam te bitura ta bulak dunya inen mian salamu alaikum pen Allah subhanahu wa ta'alahin salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin
Pain me malaikatin iene si me manusia dalam surga mian pagsakay ni sinagina wala salamun alaikum kasanyangan si kaam tibtum kuwa ito elaw ini dalam kahapan ni kam dalam kalanaban ni kam iene dalam surga tu fadkhuluha khalidin pine kam paasik meg dalam surga khalidin salama-lama ni kam lu dialim gay ni kam miaan peguwa biluu duk gay ni kam lepas iene miaan salama-lama. Ubos tura tak bulak dunya inen manusiain magkabahi. Manusiain magkabahi. Bidda na yen me manusia ko itulay mag-umul ko me akulay upama 30 tahun atawakan ko me yene umul 60 tahunin. Ko me umul 60 tahunin. Bidda yene me umul 20 tahun upama duk yene me mabahi-bahiin. So, dialem surga me pong tinai kalasahan. Pagek kami tinaliw abahi atawakan niya me amban kite miyaan bang me pag-angkol atawakan pag-apa me meyat. Atawakan isab bang me pag-amma o anak ni si keekahan ge me tanto okay parasahanin. Pige pinain te bistu kita we abahi atawakan me pag-apu atawakan me pag-apa. Atawakan me pag-anti. So niya me amban manusia sabab iye ni gewasa sebaya abahi peinte. So telesare kwe me sigul aterin bang me tinawag duk me miaan term inin. So niya isabamban me manusia hawa iye ne menggewaya kabahinin. So bang ne tekite ne peluwehan nen maggotot bayuan ne tinoketin lune ke mag-iskinol atawakan bang me madaya-dayahanin pipu si dok kalayan atawakan bang upama menia sinne penambahin pipu si Dr. Abelo para pinehigtal balik iene pekuitan din supaya siya forever young sambatan bahasa kuetuhin atawakan forever bata-bata gay siya bahasa ngabahi. So amban me nikmat, amban me iene kebunsihan sin manusia tura tak bulak dunya inen. So gay mabaya peinte miaan abahi. Lagi bang me upama niya ni song me tilag bukok nin. So agen miaan piniha me tambalin atawakan me sinahalan ne atawakan me sinerukan ne bahasa dugete bisto we ongas dugete bisto we abahi. So gero me ke ine me pakaradyan mian gana problema ni. Sumagua me pong tinai kalasahan. Dilem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inin suwe inindanan bin. Inin suwe inindananten bin. Yadkhulu ahlul jannatil jannata jardan. Wal ajrad alladhi la sya'ra lahu fi jasadihi. Mardan. Wahuwa alladhi la lihyata lahu. Mukahhilin. Abna'a 30 aw 33 sana. Kenian pe inne aasurgain, bang pe isi ni siya megdelem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haplela manamalan. Hansam boy manamalan. Ga niya bubure inin, ga niya simbel-simbel de. Ubus pote manamal pekuitan din. Mardan, ga niya bongot-bongot de. Lisim manamal iyan pe luwehan din. Bisan, pente tu tak bulak dunya na sunat pente mabongotin dukbang petek ka. Miaan gan manjari kekehan nu. Gan manjari kekehan nu yan nabongotin. So dilem surga bang paasik ni manusiain magdilem surga sin Allah Ta'ala. Ga niya simbel-simbel me pamaranan nen, ga niya simbel-simbel peluwehan nen. Ga niya ali me semua ne basa. Ko me tura tak bulak dunyahin bang petek ka kelinguhan me tel ruung nen. Hawa bihi semua nen. So ga niya inin insyaallah Ta'ala. Jardan lisin manamalan ga niya abubune. Mardan dok ga niya pungot de. Ya, maananin bata-bata. Mukahhalin. Abna'a 30 aw 33. Ubus pengumulan yene me manusia me umisi megdelem surga miaan. Yene gantaan 30 tahun. Atawakan iyene bata-bataan din
umul 33 tahun. So 33 years manusiain dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mintain na umul den lay simiyaan. Yene umul bang to si zaman ko ituin inen pegua pagkapelelaahin atawakan luu pegua yene basag aahin si umul miyaan. Sampai umabot 24. So tinegdeban umul manusia in dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala 33 tahun may pong tinai kalasahan. Gay miyaan pediawa duk gay ne pediata forever young sambatan bahasahin. Salama-lama na iya, delem surga miyaan, gay magkabahi, gay magkotot, gay magkeponga, gay magkoongas, asal sa miyaan na maintain, iya ni umulnin, may pong tinaay mulia. Pen Allah subhanahu wa ta'ala, pen hadis, amban Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagsakay ni umisi manusia in delem surga. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Meglingan pa inna meglilinganin delem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala tuju iya na si mea surga lay. Inna lakum an tasihhu bennal penne kam delem surga inen tasihhu kole de kam sa kapalan ga neriya kasakibi. Fala tasqamu abadan gay ne kam saki sampai sumian kekolean ne hadja iye ne telesabin me pong tinai kalasahan. Allahu Akbar. Nikmat patambak data nikmat. Inna lakum an tasihhu bennal pe inne kaam dalam surga iyan, kolek ne kam selama-lama. Fala tasqamu abadan. Duk gay ne kam tewasaki sampai sumian tegelan di dalam surga sin Allah Ta'ala. Tura tak bulak dunya inen bisan pedayahan. Bisan penakura. Bisan pe hari. Bisan pe king. Bisan pe taantan na dunya tu agen duk isi-isinen. Sa bang iya tatatal saki. 100%. Waldo hep-tepet pabak dia tak kamah. Gak du tesulay na iya na nikmat taantan na metura tak bulak dunya miya. Taantan na kemon bayuan kinakanin ban pe inebeline. Sa pegtek ka all your doktorin. Dakaw mangan miyan, dakaw mangan miyan, dakaw mangan miyan, dakaw mangan miyan. Sampai agen-agen gak niya telebi. Iya ruminan manjari kinakanin buas sa dukbohe. Besik agen-agen. Bisan pebeline kemon bayuan kinakan metoda tak bulak dunyahin. So yene nikmat tura tak bulak dunya ini nikmat gay jukup me pong tinai kalasahan. Nikmat magkapalyaw. Bansa ingge daya manusia peglesano iru magtangen-tangen duk me dextros si hospital me si manahan sampai niya pe me adayahan milyonari iru megkomatos me 5 tahun atau akan me 10 tahun tuli-tuli garu telesane kalanaban iene kadayane me tura tak bulak dunya miyan. Sa dalam surga sin Allah Ta'ala may pong tinai. Besenu pe mabata-batain. Pinagpain-pain bata-bata pe dayahan ni. Dalam surga sin Allah Ta'ala. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Bennal ka ang penne dalam surga iyan. Kole ne kam sa kapalan. Fala tasqamu abadan. Tentunen gene kam tewasaki da peke mahajjahin walaupun diki-diki peddi impen peddi ko klemmun peddi baran megbay suuk gene umatag si kaam kole ne kam sa kapalan dalam surga miyan ban saki diki-diki gene kam ketokatan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam be wa inna lakum pain iya na miyaan mengelingan dalam surga miyaan. Wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Duk bennal ka ang pen na dalam surga iyan an tahyaw elum ne kam salama-lama. Allahu Akbar. Elum ne kam salama-lama. Tura tak bulak dunya inen eru katalewan manusia in kamati. Manusia intinalew mate tura tak bulak dunya inen. Kota amban ni alatanen, kota amban ni kadayanen, kota amban ni kekebunanen, kota amban ni kawasenen. Sabab iyan ni nikmat
telesane metura ta ulak dunya men. Bang petek ka manusiain paatag sa ini. So miya antek ka kamatein, andu garu telesane me kadayani atawakan me inantanan ne miyaan. Sa pagtaabot lay dilem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai kalasan, tinatakan na we Allah ta'ala, wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abadan, ken bennal pe inne kaam dilem surga ininan, an tahyaw elum nekam sa kapalan, fala tamutu abadan, gay nekam matay sampay sumiyan. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan, duk bennal kaam pe in iya na meglingan dilem surga lay, subul ne kamhadja tawakan bata-bata ne kamhadja sa kapalan. Umul telumpuruk telun tahun. Fala tahramu abadan. Gay ne kam magkapahi. Ludelem surga iyan. Wa inna lakum antun'amu. Antun'amu fala tabasu abadan. Duk bennal pe inne kaam delem surga iyan. Delem ni'mat ne kamhadja. Antun'amu. Fala tabasu abadan. Dem ni'mat ne kamhadja. Delem kalanawan ne kamhadja. Tantunen teed. Ubus gay kam jumu. Ga niya ke jumu bi. Iya ni simi kalanaban teles sabi dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalika qawluhu azza wa jal. Ehep pen Rasulullahin. Maana bisara Allahu ta'alahin. Wanudu. Duk ilinganan ne. Iya ni manusia dalam surgain. Antilkumul jannah. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةِ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَنُودُوا pi manalinganin si ayat inen yene me lingan te subahat temiyaan. Antilkumul janna iyan nehepein ne surga pinag-aka-akahin. Uristumuha pamehegi kaam ne elew inin. Bima kuntum ta'malun sinabab amban iyene bakas amal ibadat bi mele idia tak bulak dunyahin puas amban ase sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam man yadkhulul jannata yan'amu la yab'as la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Sine-sine penne umisi dalam surga dalam kalanaban ne hadja sa kapalan ubus ga niya ke jumu ne. Gay megkeluuran badjunen. La ilaha illallah. Gay magkaandang badjunen. Gay megkegeret madjunen. Gay megkefeid iyan e badjunen. Wala yafna shababuhu. Duk gayru isab megkefeid atawakan gayru isab pinda iyan e kabata-bataanin. Bata-bata ni hadja tegelan ni iyan e dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inin sifat nun. Insya Allah. Bangke umisi dalam surga may pong tinai kalasahan. Inin amban may sifat manusia. Pinaisi wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga. Ubus buno pi pagsahaya. Ban pe sa ingge paslelano tura tak bulak dunya inen. Pinagpain-pain bang kite umarap te uji we me siya me pengujjiin. Pinain kwe pekitalew kite. Atawakan bang kite pinain talanggal me delem kabun petepad ameg ubas delem makalanggal kite hin lagi bang me kokok magrib ne. Sa kau bang upama ke umisi delem surga ban pi kite ko komek tura tak bulak dunya in ban pe ko kahun bantukten. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatil badar walladhi ala ithrihim ka ashaddi kawkabin idaatan qulubuhum ala qalbi rajulin wahid la ikhtilafa bainahum wa la tabaghud likulli imri'in minhum zawjatan. Tagna penne manusia pinaisi wa Allah ta'ala dalam surga. Magsahaya pelwehandan kok sahaya iene pinagpain-pain bulan 14. Allahu Akbar. Wal elian tebi hinang alian pinain kok sahaya bulan 14. Atawakan kok sahaya bulan iene tibuuk. Cuma gua gak penia bakas meke prove netu rata bulak dunya inen pinain kok kantang samiaan iene mian. Sahaya hanten bi atawa kok pinain bulan mian. Sa lelem
Surga bang ne paasek manusia pinaisi dalam surga in may pong tinaing kalasahan. Tagna tumpukan pinaisi wa Allah subhanahu wa ta'ala surga sahaya pelwehan den ko iya ne bulan 14. Ubos me pesuno tumpukan lay kwe tamanan sahaya na isab potean. So beli duwe tagna ko bulan 14 ubos mapasunuin ko yene sahaya amban tamanan sahaya ne potean te kiteno di ata langit. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Bune pangatean den megdembua kemon. Kok kantang pangatean aden dangan. Lakhtilafa bainahum ga niya magsasa ga niya megjingki. Yene me manusia lay. Wala tafagud duk ga niya pag-astel inastel dielem pangatean de. Allahu Akbar. Ni'mat patambak data ni'mat. Yene parasahan megkasila sa kemon meludielemin. Ini sa inagad nun. Sambatan bahasahin. فإن أرض الفلات مع الأعداء ضيقة وسم الخياط مع الأحباب ميدان. Kapaslanganin pa inne desertohin bisan pesaing geluhanen. Bang sewe nu meluhin megkuntara. Bang sewe nu meluhin gay megsulut. Bang sewe nu meluhin sewe nu magsagga. Dayikatun pengelesahan nun kiput. Bang bisan pekeu petenaan ko luha deserto lu petenaan nun. Bang sewe nu meluhin ake buncihan nu. Atawakan aabunci sikaw atawakan akuntaran. Kiput pengelesahan nun dan pesaing geluha peluhan bin. Wasammul khiyati ma'al ahbabi midanu. Sa bisan pekenianen ko lawang dalum. Bang kenianen cewek nu mepeten na diki-diki peluhan bin. Bang kenianen cewek nu mepeten na meluuhin ameg kesilasa. Cewek nu megtewa. Kinalasahan we nu midanu. Ban peko lawang dalum diki-diki nen pengelesahan nun iyan luha. Nasaing gene bang upamanen. Cewek nu mepeisihin. Megdembuak pangatean. Megkesilasa kam. Gania pag-astel inastel wi antara wi ubus peisihan bin surga ne mepong tinai kalasahan. Allahu Akbar. Ine ente nikmat yene telesate bininen. Ala qalbi rajulin wahid. La ikhtilafa bainahum ga niya pagsagga de antara re. Wala tabagud ga niya pag-astel inastel de antara de. Nan sinin me poed mahadjehin. Nan sinin kabayaan ine kaam me kelelahanin me pong tinai kalasahan. Ketohan bi tembus hadisin pakalekam. Duknan kita sinin peluhater wisab perkalain ini. Likullim ri'im minhum zawjatan. Ubus paasek de dalam surga alay. Miyaan siya pinaasek wa Allah subhanahu wa ta'ala. Megtuy siya inurungan anda magtuy terwe-ruwe amban hurul in. Miyaan siya paasek dalam surga. Gana pegek kabisa, megtuy siya pinalimbitan wa Allah Ta'ala. Duwe megtuy ang banhurul inambit de binomeg delem surgain. Paay si peryalim, megtuy sa ili, iyan nemian pinangurong Allah Ta'ala. Tamanan diawa ni amban siye, pentapsiran hadis ini zawjatan, tamanan diawa ni amban siye, amban yene, andare, delem surga sin Allah Ta'ala, bang umisi delem surgain, zawjatan, duwe tamanan diawa andarin may pong tinai kalasahan. So tiriwayat dembua, yene duwe andane inen yene me manusia bardu setura tak bulak dunya. Yene kehinepusan manusia umisi dalam surga. Yene manusia niya hadja ko dorok-dorok pangatean ni amban peg-iman. Puas ia inazab di dalam narka tehunan milyon tahun. Tehunan mananahun. Teggel manamalan. So piniisi ia dalam surga. Pag-ubos na painte magtalip azab nen dukdusenen. So piniisi ia magdalam surga ni Allah Ta'ala. So pagpayam na hadyahan surga nen timbang 10 dunyatu. Times 10 dunyatu. Times 10 dunyatu. Iyan hadyahan surga nen. Na penne ine penne hinang biku itu penne dagay penne dumain asal iyan surga nun tamanan diawa ne surga sin manusia timbang 10 dunya tu ubos pinaandahan iye we Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga lay duwe anda zawjatan amban hurul ain me pong tinaiklasan pegsakay te kitene ni amat miyaan
Hedjehan surga nen timbang ko sempu dunya tu. Usduk andane pedue amban hurul in. Ine bisaranen. Ga ne peinen niya ke urungan ko ekuto. Allah. Peinye ne magsasara sin hadisin. Pangannalan aahin. We miyaan ne tamanan hap. Pangannalan aamian. We miyaan ne tamanan hap. Pangurung. Sin manusia iene dalam surga. Napiu ni sabsine ke sempu. Timbang sempu ko dunya tu. Uwis dukluwe anda ng barhurul in pen hadisin. Pangannalan nen may pong tinay kalasahan we ga nen niya palabi amban pengurung iyamian ga ketawahan ne niya pehati pe sobra billahi. Nasa ingin na bang may pe sobra billahihin? Inin si manusia tahunan na inazab, tahunan mananahon inazab dem narka pineguwa bilay pegyan niya ko dorok-dorok tapung amban peg iman dem atay ne. So pinaisi dalam surga. Usmiyaan ni amat siyahin. Sa ingin na bang upamanin may amag amal ibadat no may pong tinay. Subhanallah. Nainin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyan na may manusia miyaan. Dahil amban paasek de meg dalam surga. Megtuwi si tinagamahan. Inurungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anda. Terwe-rwe. So tura tak bulak dunya ininan bang petek kawal kita bitepet megigit. Isa nen ga runia gasto. Bang upama niya isab gasto atawa kanduk takaya sumagua niya may amban kita minted de kimel do upama we andahin sa ili minted de ehem do. Na megtuy na kante ke ungong kuy. Sampai may kebisara dalam pangatian na sa ingin nila pinankapanganda ko duwe ininen. Adakala niya isa bamban kita, tinalew mag-anda, sinabab ko kita paadil ni andanin, tinalew uye ko may tehinang miyaan azab, tekkali silaw kiamat begtembing agbaranin. So dake ususi, may pong tinai kalasahan, dalam surga, seddi pe amban andano tura tak bulak dunyahin pegge peinte miyaan, bangkam dalam surga masih rukam pinagdembuwa lai we Allahin pinaandahan pe kiyudwe kayo amban hurul in sampai palabi pe billahi. Subhanallah. Pen Allah ta'alain kadzalika wa zawwajnahum bihurin in amban me lemikiani pen Allah ta'alain wa zawwajnahum bihurin in paandahan kami pen asurga induk me hurun in. Ini ma'ana hurul inin wal huru jam'u hawra wa hiya al mar'atu syabba al hasna al jamila. Yene penne ma'ana hurul inin yene penne dende bata-bata al hasna iyene lingkat manamalan al hasna iyene tibuuk kemon la ibayuan kelingkatin al jamila miyaan lai keman bayuan ari-arihin al hasnaa al jamila sali rumaananin habdende duklingkat manamalan taqi naqiyatul lawn wal jild dukkenian hurul inin penne makalandu manamal lanu kuitnen duk makalandu manamal potenen mekesinna manamalan me pong tinai kalasahan pen iyene tafsiran netu. Amban iyan pen Allahu ta'alahin. Wahurun in. Kaamsalil lu'lu'in maknun. Hurul inin pe inne. Ko kahantang mutsa inenna. May pong tinai kalasahan. Iyan hurul in. Pamaanda we Allahu ta'ala. Tuju kaam. Tuju kita bikemon insyaallah. Yene miyaan bang kita bi umisi dalam surga. Ya Rabbi. Allahumma rzukna al-jannah. Ya Allah. Rajika anun kami surga. So inaddo yena hurul inin tambus sin sifat nilay. Syadidu bayadil ain. Yene pote matare inin o pote mata inin makalandu manamal pote inin. Wa syadidu sawadis sawad. Ubus yene item matare inin item mataren makalanduk manamal itemnen. So pote makalanduk manamal itemnen, makalanduk manamal labong peleknen, makalanduk manamal labong kilainen.
hangkan ne sinipat wi Allahu Ta'ala wa hurun in. Duk yene penne hurun inin kaamthalil lu'lu'il maknun. Ko penne kahantang diamond, ko kantang kumala, ko kantang mutsa penne si ennaan. Yene pinipat Allahu Ta'ala mi hurul in inin me pong tinay kalasahan. Andanun delem surga. Ketahan bang sa ingge. Andanu delem surga Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau anna imra'atan min ahlil jannati ittala'at ila ahlil ardi la'adha'at ma bainahuma wala mala'athu rihan wala nasifahu ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Subhanallah. Law anna imra'atan min ahlil jannati ittala'at ila al-ard. Bang painne bakas niya hurul in. Dende ang bandelem surga. Yene hurul in lay. Pahanggew pitu pera tak bulak dunya. Law anna imra'atan min ahlil jannah. Bang niya penne bakas dende me hurul in lay. Dende me surga lay. Pahanggew pitu pera tak bulak dunya. La adaat ma bainahuma kasahayahan penne yene dunya inin antara. Yene sing dunya inin keruwe. Wala malaat turihan. Duk nemmog pa inne bengi iyan hurul inin. Hamot delem dunyahin megtuwi sa baban iyan pahanggaw sin hurul in miyaan. Duk iyan pa inne ari-ari na diata kok. Khairum minad dunya wa ma fiha. Mas labi pehap si manusia ang bandunya inin duk isi-isinin may pong tinay. Subhanallah. Subhanallah. Payamanun bibainin. Amban me kahapan dalam surga. Tura tak bulak dunya ininan sumian kero makaanda sa inin. Sarun tura tak bulak dunya inin. Gana hipap dende amban andatin. Kagad ka uruk gai. Gani apahap dende amban andatin. Kalau kami sabko kami blue. Bang pain bigay hap dende andapin na payakam. Arakala gay kam keputuhan pesong-song. Ada kala me ulali ka madya pesyong-syong bangway bas kabuasin. So, me pong tinai. Tura tak bulak dunya inin. Asaga na niya pahapden di amban andanun. Sumaguwa, yene me sinipat tabi ko me hurul inin. Yene asal sagbak teed pagkahapin. Sagbak pagkahapden dehin. Ubus sa inin sipatnen me pong tinai. Pinaandahan. Tudyo kauhin tekka dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ubus gay penungka-nungka. Gay penginya-nginya. Gay pemengisi-ngisi. Pen Allah ta'alahin. Fihinna khairatun hisan. Niya pen na si mehurul ina. Khairat. Kahapan magtambak magtahan. Ina maksud khairatin nan sinin. Khairat. Hape pagbaran din. Hapa may penjerisiyain. Duk hape pangadatan din may pong tinai. Pain tapsiran din. Ay al-khilqa wal-akhlaq. Jama'na bayna jimalil zahir wa jimalil batin. Yene antara. Kelingkat dialim. Pagkedendehap. Duk pagkahap dende. Tantunen teed teboo we hurul inin me pong tinai kalasahan. Maksud bisyara Allah Ta'ala. Fihinna khairatun hisan. Niya penne kahapan binoo we me hurul inin delem surga sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ubos me pong tinai. Miyaan dakam syuse ka me dendelu. Ada kala ka ame dendelu niya rumasi explain te pesong-song bang ine sa blingkat bin bang sa ingge sa bab dendebin bang sa ingge hap dendebin ubos hurul inin subhanallah pakalehon bi ayat Allah ta'alahin pen Allah ta'alahin wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna baydun maknun. Niya pa inne pinaandahan si mea adelem surga lay. Qasiratut tarf. Yene kulang manamal pamayam din. Maana qasiratut tarf. Yewe dende gay mayam bangge tudyo kaun hadja. Yene dende
Gaaniya pahaplella si pamayam ni. Asal ka urutamanan mahaplella hinto dem dunya to. Gay mag-crash si Seddi, gay kahaplellahan si Seddi, gay mian usa atainen si Seddi, gay believe si Seddi, sumaguwa pen Allah Ta'alahin, wa indahum qasiratu tarf, niya andade dalam surah, qasiratu tarf, hadja pinayaman me hurul mian, asal siya mismo repu andahin. Allahu Akbar. Siya hadja pinayaman iyan me kaandahan demen, qasiratu tarf. In bune pe isab mata-mata mamayam yene tuju kauhin in makalanduk manamal pote yene me potein duk makalanduk manamal item yene item mataren makalanduk labong pelek den mengedendeng-ngedendengan ke uhin oke dan buat pong tinaiku kalasahan ubus ge pe isab mayam pe seddi bangge tuju kau hajja yene den buat andanu inen atawakan hurul inen. Nangkan ni pen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahum qasiratut tarf. Dukniya pe inne dalam surga li. Qasiratut tarf. Yene miaan getantu anu pamayam den. Getantu mayam pasyaddi. Miaan ihadja pinayaman den yene andarin. Naubos me pong tinai kalasahan. Sa ili inakahantang me yene mian hurul inen. Pen Allah subhanahu wa ta'ala di alam Quran ne pe mahamulliya. Fihinna qasiratut tarf. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Niya pe inne anda me manusia inen. Yene me umisi di alam surgain. Gay mayam pe seddi banggay siye. Lam yatamithunna. Lam yatamithunna insun. Ga penia bakas meke singkune. Duk ga penia bakas meke kitene. Dehel ruamban siye. Sali ruamban jin. Duk sali ruamban manusia. Asal ka u first meke singkuyehin. Duk ka u first meke kiteyehin. Apabila ni pinaandahan iyan dalam surga mian me pong tinai kalasahan. Iyan maana anuhin. Uspen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Dukniya pende andare hurul in gay mayam banggay sisiya dalam surga atrab. Sali-sali kemon bataan din. Yene hurul in gay isang magkabahi sampai sumian sa lama-lama bata-bata lay di alim. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin uruban atraba. Yene me kaandahan manusia di alam surgain. Me pong tinai kalasahan. Uruban atraba. Tantunen teed. Uruban atraba. Bata-bata. Magsali-sali kemon. Uruban. Betilasa manamal si elare. Atraba sali-sali pengumulan din. Gay magkabahi sampai sumian. Me pong tinai kalasahan bata-bata. Mag-umul usab umul 30 tahun. Pen Allah Ta'ala hindi dalam Quran na mahamulliya. Walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Niya anda dalay dalam surga mutahharah makalanduk manamal sutsinen. Mutahharah makalanduk manamal sutsinen. Gene magkahayad. Korwi sabsihin gene me sungi. Korwi sabsihin gene mange. Korwi sabsihin gene ngalura. Korwi sabsihin gene megsongot. Gene bang kita me sinongot upama me dalam surga megbawan me semulek. Megbawan me lugluwan kami uga ini. Kahaba sinongot manusia in lay dalam surga miaan. Bengi songot din ko kantang tonek me bong tinai mulia. Hawa kahapan ini dalam surga in me pong tinai kalasahan. Inin miaan si tenged masala perkara inin. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin yene miaan si tenged pegsaw kakay manusia. Duk iyan kaandahan da hurul inin. Pen Allahin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Paasik ni kampein Allah Ta'ala hindi dalam surga antum ka ampein ni
yene me umisidem surgain. Wa azwajukum tuhbarun. Paisi ni campaign na rukme kaandahan biyan yen amban mahurul inlay tuhbarun. Sarta ngalang-ngalangan siye iyene miyaan hurul in andari miyaan me pong tinai kalasahan. Iyene kalangan hurul in miyaan lay na taulak si elaw akhirat. Miyaan dilem surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bang takale yene me kailahan de miyaan. Ga ne niya palanab. Ga ne niya pahap. Amban iyene tekelere miyaan. Yene amban me hurul inlay. Me pong tinai kalasahan. So inin. Fain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna azwaja ahlil jannati la yugniyanna azwajahunna. Biahsani aswatin ma sami'aha ahadun qat. Bennal pe inna yene me kaandahan manusia me umisi megdelem surgain. Kinalangan siya yene we andare hurul inmiyaan. Pegsakay siya kinalangan me kaandahan de hurul inmiyaan me pong tinai kalasahan. Tekelere yene kalangan miyaan. Ga pe bakas takalere. Ga niya sa ien lanab. Takaleren. Ga pe bakas niya sa ien lanab. Iyene takalere kalanganin amban iyene kalangan hurul in. Sisiyemiyaan me pong tinai kalasahan. Sambatan bisara sin syairin. Faya ladzatal absari in hiya akbalat. Wa ya ladzatal asma'i hina takallamu. Ya Allah. Andanon dalam surga. Ga niya makatulingkat nin bang upamanin mayaman kau. Pagtaabot ngalang ga niya makaatu sin yene hapan suwalanin. Inenente iyene kalanaban telesanon si may pakarajaan miyaan. Ubos pen Allah subhanahu wa ta'alahin. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Pen Allah ta'alahin tabiya sa si tafsiran ayat ini pagainin tafsiran nin. Bennal pe inna yene me asurgain si elaw ien fi syughulin fakihun. Dilem kebisihan ne pe inne. Ma ma'na fakihun. Ine ma'na fakihunin. Hum wa azwajuhum. Keniyaan nenduk mi andari. Alal araik. Dia tak kama. Muttakiun. Megligiran pentele dia tak kama miyaan. So tinapsiran wa Ibn Abbas. Iyene tapsiran. Iyene azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttakiun. Bima'na iyene kome hinang meg-ilaan damiyaan me pong tinai kalasahan. So subhanallah piun, siya na sipat nin, mayam na kayo kahapden day, siya no akante kayo pente si miyaan, diata pabakan miyaan, ubos pente hinang binelai, yene hinang mag-ilaan dahin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, amban hadis Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Yu'tal mu'minu fil jannati quwata kada wa kada minal jima'. Keurungan pe inne iyene aasurgain. Basagan samiaan bang iye perembua si andane. Qila ya Rasulullah. Aw yutiqu dhalik. Ine tegees kewe iyene dembua lella di alam surgain. Perembuaan andana lay kabanes. Kasakian. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'ta quwatu mi'ati. Keurungan pe inne. Basag lellahin di alam surga. Basag adahatus. Me pong tinai kalasahan. Yene ko may basag no ko itulo, simple do yan. Pagtaabot di alam surga, ilipat we Allah Ta'ala, ko kantang basag adahatus, iya nag-ies nun. Perembua si kaandahan no lay di alam surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inin amban me ni'mat. Inin amban me ni'mat di alam surgain me pong tinai kalasahan. Baya ke uduk gai, insya Allah bang ke mek ibadat te do no inen. Tekka di alam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangke niya anden dende yene me kaandahan dendehin tura tak bulak dunya. Yene me miaan kaandahan tura tak bulak dunya inin be. Kaandahan manusia tura tak bulak dunya inin.
Bang niya tu dende misarahan ellane tu rata bulak dunya inen. Me minsana ellane atau akan nginya si ellane. Megselos hurul inin lelem amban delem surga me pong tinai kalasan. Upama ko me kwe tulay binisarahan kewe andanu. Megselos hurul inin me pong tinai. Ine bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ine bisara ine me hurul inin. La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurul in. La tu'zihi qatalakillah. Fa innama huwa indaka dakhil. Yushiku ayyufariqaka ilayna. Bang niya den datura tak bulak dunya inin minsana ellane. Atau akan misarahan ellane. Menginya-nginya si ellane. Na megtuy magpain hurul inin amban. Hurul inin me pong tinai kalasan. La tu'zihi qatalakallah. Dape inne binsanaun ellanu iyan. Qatalakallah. Dua inin qatalakallah. Dape na binsanaun ellanu iyan. Napege benal pe inne lu'u. Iyan ellanu yan sikau pineen na adya. Adakala banggay keu pahapap. Maka pagsape keu dek ellanu iyan. Lumeppa pin hurul inin tuju kami. Kami pinne menimuk iyelu. Bang wegeb keu pinne magpapap siye. Adakala pinne lumeppa ellanu lu amban kau. Na kami pinne sa dia menimuk iyehin. Pinne me hurul inin me pong tinai kalasahan. So, iene pemincana sinden de tura tak bulak dunya tuju ellane. Inin me bisara hurul inin. Pedian siya bang way binisarahan we iene andane le upama lelahin ga niya ujung poon pa inisab. Sampai magpain siya na adakala pe inne kopan pe inne sumape amban kau. Atawakan sinapean kewe ne ubus pe inne tepito tuju kami. Inin me pong tinai kalasahan iene kahapan. Amban me kaandahan iene dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, tilewin tuu bang may piye kaandahan iene miyaan manusia in dalam surga sin Allah ta'ala. Natantunin pein Rasul sallallahu tamanan diawa ni andanin iene pein ne miyaan duwe. May pong tinay kalasan sampai palabi kaandahan den lai. So niya pe ba explain tenan si inin. Yene isab me dende. Dende tura tak bulak dunya inin. Meg-ibadat. Sampai umisi delem surga megtuhot duk elanin. Nabisan pe sa ingeling kat hurul inli. Ban pe isab sa ingeling kat hurul inli. Sa ine sipat din. Sa ine kahapan din. Sa ine pangaddatan din. Bang isab dendehin tura tak bulak dunya inin umisi megdelem surga. Ine isab guna-guna lingkat. Iyan hurul in. Ga isab niya pelingkat delem surga. Sa ine lingkat hurul inin. Amban dende. Tura tak bulak dunya inin me pong tinai kalasahan. Ubus umisi delem surga. Amban iin yene manusia tege anda. Upama taandano pe andano lelem surga. Duk niya pe hurul in. Tamanan hapden dene isab amban kaandahan no. Yene andano metura ta bulak dunyahin me pong tinai kalasahan. So ekka pe manamal in-explain we tebi si tinged pakaradyan inen luha pe pasalan tapik tebin inen. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sin-explain ten isab pasalan me kahapan, kahalan, kerendehan. Di alam surga. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ine si. Bang ine tempat den. Bang saingge bantuk den. So, masirab te sulay tebi iene miyaan te explain tebi iene kahapan me dendehin dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mula-mula subahat te pasalan me ka dende. Matay tura tak bulak dunya bujang sa osa. Ngibutan bujang bahi mati ga me keella. So sine tella rin. Lemikian yene me bakas tinimanan. Lemikian yene me balu. Lemikian yene me aadilem narka ellarin. Lemikian yene me an lella isab ga niya andar pege ga umisi dalam surga tungan ga umisi dalam surga me kaandahan dan kompetisi Nabi Nuh na manjari me pong tinay kalasahan gainin te explain te bekwe itu pege taharwi sa masala inen sa insyaallah ta'ala korulibut si aku pabalik na explain te be elew isnin le insyaallah ta'ala continue te be iene tapik te bin inen manjari bang panisab niya te dobi
amban iyan me tapik tebi miaan. Kone pinain kulay, miaan bisyara Allah, duk bisyara Rasul, sallallahu alaihi wasallam me pong tinai kalasahan, ga ku megua amban dirihanku, ga ku megua amban guni-guniku, samban me hadis, duk amban iyan parman Allah subhanahu wa ta'ala, pegainin parkala gaib, parkala gay ketawhante, subay mga kahan kitehin, Quran duk hadis, pege iye Allah Ta'ala may penjeri sinsurgain may pong tinai kalasahan. So insyaAllah, continue tebi tapik tebi inen elew isnin. Bangsa samian do, miaan paaten kam, ga pe ubus iye ne kahapan, pasalan di alam surgain, masih-masih penia tambus ne, sumagua gero te ubus tebi, bang elew inen, bang ni alay tebi syara laat, makuku kala kamaapan, bang upama ni alay tebi syara isab tumuun, Robi maksud tabi mapakalehin, miaan na bang kita bipan isab, meke bulan sang kita bi, meke urung kita bi baya nambah, mek ibadat, duk makapatala kita bi amban maksiat, iyan me miaan tapik tabi miaan atawakan iyan me pemekeg tabi kahalan pasalan surga sin Allah subhanahu wa ta'ala miaan, maid ko si kaam, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illa anta, نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته